Kristian ropui le lar tak phuahtu Mitdel Fanny Crosby chanchin hi toile kim changlo takini han chui donila Fanny Crosby hla phuah hi somthum pakhat lai mi zo tonga lelina Kristian hlabua da luni Francis Jane Fanny Crosby hi March ni somni pali sangkhat zariat somni khan New Year ka changa mail somnga chuanga hla Brewster khuwa apianga apa chu John Crosby ni kar rukle ka upani line shitlang na takmai na mana chu chuana mit ngongin an enkol dam zo talwa chu ta tang chuana Mitdel tani apian kumvek khian apa John Crosby chuan thi sanin Fanny hi anule apin an enkol seilian ani kumthumatlinin an chung kwa hi North Salem New Year kan pem luta April sangkha zariat somni panga khan heti hunlaya doctor lar Valentine mot chu beise sang tak chungin anin entira Valentine mot chuan Crosby mitchuti dam theilo nialo soin Mitdel bak mabak anei lo ti alo shila chuta tang chuan ril rusiamin ziak le chiarte the ang tok in zir chhota kumriat mi lekani line ahim phuah masak ber chu Mitdel chungchang be chanina phuani Crosby hi anu hian Kristian in enkol dan dik takina enkol kan ti thei ome mun shangan pem kolna ko shanan bel tlat zelani kumsang khazariat somni pariat khan anu nen North Salem atangin Richfield Connecticut Miss Holly inanin suna heta hian anu mercy hi chia hlo angin na thokani Richfield an umlai hian Village Green Presbyterian ko shanan loya Crosby po chu anu le pi chuan Bible changse tak an vuntir thina kumsomanin kartin Bible bunga zel avonga kumsom panga tlin chuan chanchin thabu pali Pentateuch bu thufingte lathan khom tele sambu emawzat chu vong manani heti laya anchung ko boruak hi Kristian lungphuma in ngatlat nin historian lartak edit L Bulmhofer chuan a soi nge kumsang khazariat somthum pahni tang khan music zirtir tu pakhat chuan Crosby le Naupang dangte music zirtir turin kar khata voini Richfield ta hian class anei thina hei music lamazir masak bernani ome tichuan kumsang khazariat somthum panga khan New York Institution for the Blind NYIB ain ziak luta heta hian kumsom chunga luta piano harp organ guitar tumle thildang tam tak zirin zai thiam taka ain cher chuak nge ni kumsang khazariat somli pathuma NYIB atanga a graduate nuin Washington DC pol pakhat rawh te ngong tumpol lobbyist chu zomin he pol kaltlang hian Mitdel tetana zirna mumal le olsam zo ka theinan mala Crosby hi United States Senate ma meiche thu soi masaber ni in Senate ma hian ahlashil phuah pakhat ril rukhoi tak mai chu asai chuak nge ni hetiang hian na satakin Mitdel tetan mala mun shanga thu soin US president le mi poimo tak mai chana ati puya ahlashil lungkwai tak te chu cham khum thinani NYIB atanga graduate nu hian a thok chun zoma Mitdel Naupang te chuan grammar history le rhetoric trong mang thiam takathu soidan subject te zirtir thin zirtir na tho chung hian Crosby hian he school music teacher George F. Root noya music zirin heti hunlai vek hian anu US president nita Grover Cleveland nen thiana in charin anin kom ngei hle tlaitin room pakhata in kom dunin alla phuah te chu Crosby chuan soi chuaka chu Cleveland chuan alo ziak chhong thinani kumsang khazariat somli pakua mei thlale November thlain kar khan New Year ka tuishi na satakin alenga mitam takin New Year khopui chu an tlan chiat sana ma se Crosby ro chuan tlan chiat sana nekin NYIB a chuan damlo te enkol na thoka heng hun lai hian a chawin angwai ema depression te nei hial ni nan soini hetiang din huna din awang hian a tharau din huna po inrin hlelna na satak nein wantlang rongbolin hun le tha tam tak seng ma se Pathian rin na tak le mangai na tak nei lo ni na in ria chu chuan ti lungai hle thin hetiaril rubuai taka umlai hian November sangkhat zariat somnga khan biakin sakthar 30th Street Methodist Episcopal Churchin harna crusade an nei chim turin an somani hemi malok hian amumanga thian nai tak pakhat
thi ngamana chu muin a thian nu chuan vanrama kanin tok lengem tin alo zota chu chuan ril ru ti buai hle chu tiang ril ru buai taka umlai chuan chu ko ran crusade chu chim vea sermon thatak tak ngai thlak nuwa crusade top lama Isaac wa chal phuah alas and did my savior bleed ti hlan saklai chuan Pathian hnen anun pum hlanin pian tharna tak tak chu changta heti hunlai hian kumsom thum pakhat mi nin November ni somni sangkha zariat somnga khani Mitdel in khohar takin khovela hun mangma se Pathian in Fanny Crosby chu kumsangkha zariat somli pathum khan atho na New York Institute of the Blind atangin tlangwal pakhat Mitdel tho Alexander van Astin nen ain melriat tira Alexander hi amita de lawangin NYIB a hian alut vea kongsang sanga Crosby hi puin Crosby zirlai te zinga mi ani bakah music thiam takani bok hunrei tak kongsang sangan in pui bom nuin kumsang khazariat somnga panga khan Alexander hian NYIB a hian zirtir tu na athok ve chana an pani hian anin ngaina in anin kom ngei hlea tichuan in nei tura in hualin March ninga sang khazariat somnga pariat khan Fanny Crosby le Alexander te chu maspet New York anin nei tani hetiangan in nei nu hian NYIB a an na chu ban sanin maspeta hian anum ngetta kumsang khazariat somnga pakua khan fanudu om tak Francis chunein van duai thlak tak main apian atangare lote Francis hian typhoid wangin athi san le maya hemitum hian Crosby chu ril ru na ema he van duai na tang hian Crosby chuan hlachatak mai safe in the arm of Jesus isua nena ka himang Kristian hlabu number zali somkwa palina chu a phuah chhuah pha tani afanu Francis thi nu hian mun sang sangan in sun kuala theitopin eipon zong ve thin Crosby hian ala phuah le mi hla siam sakatanga poisa hlo chhuah bakah apasal Alexander hian New York ko ran pahnia organ tum thina mithen khatnena music a zirtir thin bok Crosby le Alexander te hian concert an huai hot fo boka heng concert a hian Crosby hian ala phuah te tanga recitation a soi bakah azai boka apasal chuan rimoi lo tum sak thina heng concert atangan sum emawzat ve hi mirathele chan haiti tan an hlan thina ni hetianga kumenga emawzat anin nei nu hian an Naupang kara neu newan nei vea tichuan kumsang khazariat somriat khan Crosby le Alexander van Aslin te chuan in chen tani hetiangan omshan nu po hian anin bepop renga rongbol na po mun sang sangan nei dun phone Fanny Crosby hlaphua thiam zia le a hlaphua chung chang tlem azong kan soito a aya chip chiar zok deuin i han bi chiang don teang New York Institution for the Blind NYIB a zirlai khan phrenologist luru changaril ru chakle chaklo shethe lar tak George Combe chuan he school Naupang te zir chiangin Combe hian Crosby chu pian pui hlaphua thiam ni na soya uluk zoka enkol chuan hlaphua tu hlotling tak ani tur thu alo soito ti chuan NYIB an houtu te chuan hlaphua dan le thurem dan tik zok zirtir turin Hamilton Murray chu an roi saktani atuina zong takani ange in Crosby chuan lale hlashil te phua chhozela ti chuan April sangkha zariat somli pali khan Putnam and Willie te kaltlangin ale khabu masaber ahlashil da khomna A Blind Girl and Other Poems chu tichhuak ta hele khabu a hian ahlashil phua somsari pariat a omani hemi nu hian Monterey and Other Poems hlaril za pakhat omna chu tichhuak le kumsang khazariat somnga pariat khan ale khabu pathumna A Red of Columbia Flower thawnthu toile hlashil somthum da na chu tichhuak le bok Crosby hian hlashil lenglong po engemoza a phuah hemi konga hian milar tak George F. Root nen an thok dun na sa hle kantatas po engemoza phuah hemi konga hian George F. Root bakah William Howard Donte Theodore Edison Parskin te Lowell Manson te William Bachelor Bradbury te kantata phuah lama miril tak tak a tho puinual manani tin politics lam hlashil Mexican American War le American Civil War thlen lai khan a phuah nual buka ama hi Democrat Party tantlat tu ni wangin an campaign aw hla tur po engemawzat a phuah sak bok salchhuah zalen du mi ni wangin Democrat atangin Republican Party a ain sona hemi borlai po hian political song engemawzat a phuah bokani
ama hi ram le nam mangai tak mai ania hemi hoizong po hian hlaril po emawzat a phuah nge American Civil War wanglai te khan a inbula Union Jack flag azar zi achina ram le nam mangai na hla a phuah zinga heng Dixie for the Union te Goodbye Old Arm te The State We Honor te chu a hun laia patriotic song larber ten ni a pasal Alexander Van Aslin nen anin then nu khan Crosby chu mahanatana tangin Brooklyn a mira thei veng South Third Brooklyn a zai thiam iradisan ke te inbul nai luka in sona heng hun lai hian Pathian hla phuah na sa hle Crosby hi kumzabi som pakwana American mi Pathian hlarwa thamlo phuah thiam ber tin soi ani hial thin adam chungin him sangko chuang lai phuah nin soi ania ala phuah da khomna le khabu sang sang hi kopi makta duai za chuang shal ani bok heti hun lai hian hla phuah thiam ten ngai san an hlo tok lo hle a chubaka copyrights boy pui tu ten la reng reng athu phuahtu ni lova athluk siam tu jok ming anda thina wangin ahla tam tak chu midang phu angin akal phani tin heti hun lai hian music publisher ten ahla phu hi tlom te nan lei sak thina hla pakhata phua dollar khatemo dollar hnie molek lek ten pe thina ni amai ro chu ama soidanin Crosby hian ahla phu reng reng hi sum hui lu na na phu ani lova ril thiang hlim tak pua Pathian fakle choi moi nan te achung ril nun phor chu nan le aril ru thil veizong tak phu chu nan te a phuani wangin ahla tanga sum hua abuai ngai lova ahla phua tanga suma mu tam deuh chang chuan miri theizok te hna pe mai thin tin ahla phua mang hian tharau bo tam theyang ber man tum tlata hei wang hian ahla phua zo vele ahla phua chuan Krista hne na midang te hruai theina turin Pathian hne na hlan ngal thina ahla wanga Krista pantu ama hne na in soite chu achin chia thlap thin Pathian hla phua chungchanga thiltle mozong han thlir kual zuaila please me not o isu chemical pelsu Kristian hlabu number zani somnga pangana hi Fanny Crosby hlazinga khovel hriat hlo masaberania hela hi achian pale hla sang sang siamna ama pui bom tu William H Donen an siam ni in kumsang khazariat somruk pariat khan zel rongbol turin an kala zel tang te hne na thun soilain tang pakhat chuan ring takin olalpa min kalpel lul sungche tina au chuaka hei hian Fanny ril ru khoi ema wangin ina ho vele hela hi phuah tani kumsang khazariat somruk pariata hela phua tanga tun lai thleng hian hela hi Kristian hlalar ber pol lan ni renga dial mudia solois iradi san ke pheichuan kumsang khazariat somsari panga vel khachuan hela tlukalar hi London le che vela omlo alo tihchhuak ani tum khat pheichu English pachal zungol ve pakhat hian hela hin lo sakna hmuna kalpela chuhlan lo sari hriat chuan keipo min kalpel lo se kawati em ati chuaka chumi zan chuan chulai hmuna in khomna chuan telvein apiang tharta kumsomli chung chu hela hi akalna pianga kengkuala annuwa pheichuan America ramasum dong hlo tling tak pakhat ni chawin annuwa Fanny nen anin hmu tumin dollar somni pe nge ni Fanny hian hlathu phua olsam hle ti chu safe in the arm of Jesus ti hla phua tang hian hriat ome tum khat chu Cincinnati a Sunday School Convention umdona chumia teltur William H Done chu man mo takin Crosby in aron tlana Done chuan Crosby hei Cincinnati a Sunday School Convention a kakaldona kakalna tur rel chu tuna tanga minute som thuma hian a chuak mai don to tuna hian hlathar thalai le Naupang teril ru hne thei tur kamamo athluk chu kasiam to tin athluk tur chu bulmai piano a chuan an tum chinta Crosby chuan Donia piano tumri ngai thlak zo chuan athluk chuan safe in the arm of Jesus atini chu tin apen le khapuana la afasun lungchiat laya rilrua thilvei zong chu minute some molek chung chuan safe in the arm of Jesus isu hna kahima Kristian hlabu number zali somko palina ti hlaina phuah chuak tani hela hi airadi san ke khan asalar ta hle maya na tho ropui le ngaihnawm tak po nei ni Uganda rama Bishop James Hannington rong taka thani nu khan adairia chuan tha turan hruai lain hela isua hna kahima ti hi asa khatiang din huna din lai po khan alanui theipha nin alo ziakani tin kumsang khazako sompariata
Finland indona po khan Finnish ho chuan Red Army an man ho chu ka hlum turin an din tlar tira chuti lai chuan an ka hlum tur zinga pakhat chuan karthum kalta Salvation Army in khomna tanga thiam he hla vekhi asa chuak ta chu thian dang ten an lo zom ngal boka ti chuan chung red sipai ka hlum tur pasari te chuan mai tuam lo ka hlum an dila an ban chung lama pharin he hla isu hna ka hima ti hla hi pakhat te te ka hlum an ni lain an sani he muna omve Finnish sipai annuwa engineer ni ta pheichu he thila mu wang hian apiang thar hialani Bless Assurance Riat chian na hluber Isua kata Kristian hlabu number zali som pangana ti hlapo hi aphu olsam khop mai tum khat chu thian nai tak pakhat Metropolitan Life Insurance Company nei tupanupui Mrs JF Nap chuan kumsang khazariat somsari pathum khan Fanny Crosby hi tloa chumi rual chuan hlathluk aphu sa chu kengtel boka Fanny ina chuan chu a hlathluk siam chu piano a voeng emawzat tum nu chuan Fanny Crosby hna chuan Fanny a hlathluk chuan engei thinlunga soi ti na zota Fanny Crosby chuan Bless Assurance Jesus is mine atini chu ti na changa athu chu ziak chuaka Kristian ropui berpol chu piang chuak tani he hla hi hman dewa the Christian Herald in Kristian lar berber thlan chu azinga khan som pahni na khau pha alar ber chu asoral tiang tlanga ti hlani kumsang khazariat somsari pali khan tum khat chu dollar nga ma mo hle meya ma se nei si lowa ti chuan a thing thia Pathian hne na dil tangot meya atong try zo nu lok chuan mi pakhat hi a ina ma muturin a local nol meya hunenge mo chen anin kom nuwa a hodon chuan chupa chuan Fanny chu dollar nga penol meya Pathian in atong try na chandan chu makati hle meya ti chuan a thua he hlaro pui tak all the way my savior leads me chandam tun kong tluanin min hruai Kristian hlabu number za somnga pariat na hi a phuah chuak ta ngalani Fanny Crosby hian lalar tak tak a phuah hnim ema a hun laia hlabu siam tu te khan a hlate lar ema wangle an hlabua alan tam thina wangin a hla then khat pheichu an tlang zar saklo hialani voin thleng po kan saklar to God be the glory Pathian ropui ro se chandam na petu Kristian hlabu number palina ti hlapo hi kumsang khazariat somsari pahnia phuah dai to ni ma se a phuah ti po hriat loina pilbo wanga a phuah tanga kumsom riat nu kumsang khazakwa somnga pali khan kumsang khazariat somsari pathuma airadi san kean a hlabua lo da thatchu zai thiam Beverly shi hna peknin beef shi hian kumsang khazakwa somnga panga Billy Graham crusade Toronto aneya asachuaka khata tangkhana lar chole tanta chawa Wikipedia in Kristian hlalara thlanna po atel phata hialani kumsom rukatlina tangin Crosby hian miratheite tanpui na thok turin ain pethar lea he na hi athi ni thlengin na thei ang tok tokin na thokani kumli chung zet New Year ka mirathei veng 9 Frankfurt Street bula chenga mirathei tanpui na thok tu pol sang Water Street Mission the Bowery Mission the Howard Mission Cremore Mission Door of Hope le dang te ate akul taina in mangchin hemi pa hian thu se rong bol na po mun sanga thokin US President sang le mi poimo tak tak ma thu soi fowa a upat zual chho nu hian la phua lamero achol san chho shet zel kumsang khazakua khan lung thalo wangin khumbetin na a hei wang hian a khosakna point wheel carletona bula tangin Bridget Porta a unau Caroline W. Ryder bulain sona heta hian First Methodist Church ko shanaloin Salvation Army a po ain mangna sa hle hetianga tar chaklo ni chho nu hian achian hosa tak tak fobenap William H. Done le Iradi san ke chuan amamo ang poisa an pechina la phu thei to lo ma se ala phu lei saka chuta tanga sum tam tak hailu tu le ahla sanga zakwa lai lei sak tu Big Law and Main Company point kartin dollar riat an pechin bokani ti chuna kuma upa chho zela kumsang khazakwa sompali tangkhan natna chikhat arteriosclerosis le cerebral hemorrhage anti chuvein tharuk chuanga nat nuwa February ni sompani sangkhazakwa sompanga khan miratheite mangai tu Kristian hlaro tling tak tak phuahtu Fanny Crosby chuan ahla tam tak manga alo choi moi thin
Pathian hne na cholta avuina in khoma hian zaipol ten ahla isua hne na ka hima ti hla sa in an thla aruang hi Mountain Grove Cemetery Bridgetport Connecticut zal ani